Nasema ninawapenda, ninawapenda na Mungu awabariki. Amen. Ndabakunda cyane. Turakoresha mwavuze umuntu azakoresha ururimi yumva mubanguki. Wumva Igiswahili avuga Igiswahili, wumva Icyongereza avuga Icyongereza, wumva Ikinyamurenge, Kikongo atumiye. Si ndio? Abaje nyuma turabakiriye, batuvuze ngo tugiye kwivuga. Umuntu azavuga amazina yiwe yombi, amara kwivuga amazina ye yombi, avuge aho avuye, aho atuye, avuge uwo basigaranye, ko ari kumwe na papa cyangwa na mama, cyangwa nta mama nta papa, ari kumwe na anko, cyangwa ari kumwe na shosho, cyangwa ari kumwe n'undi muntu. Azoza bivuga gutyo, siko? Mwabyumvishije? Sawa, tugiye gutangira. Wowe urerekeza kamera kuri. Yes. Karero dutangize n'uyu. Mazina yanje nitwa Mugisha Espoir. Mugisha Espoir. Kantuye hano Mwiki. Atuye Mwiki. Nasigaranye na mama. Ari kumwe na mama we. Amashyi menshi. Yafashe. Fanya hivi. Nitwa Mugisha Espoir. Tuye hano Mwiki. Nkaba narasigaranye na mama, papa yarapfuye. Yes. Amashyi menshi. Mugisha Espoir. Mungu akubariki sana na anakupenda. Bwana asifiwe. Amen. Nitwa Nyamukire Clementine. Nyamukire Clementine. Tuye Maji. Atuye Maji. Nasigaranye na mama gusa. Ari kumwe na mama we, papa we yarapfuye. Amashyi menshi. Clementine. Sante. Yes. Hivyo tu. Amen. Witwa Tuburore. Yitwa Uwitonze. Sema tena. Naitwa Honorine Maji. Unatuye Maji. Abana na mama we. Ise yarapfuye. Amashyi menshi. Uwitonze. Asante. Vuga cyane. Witwa neza, yitwa Bije neza Alexi. Atuye Gidurayi. Ni mama asigaranye. Ari kumwe na mama we, papa we ntagihaba. Imana iguha umugisha. Si mama. Hagarara. Witwa? Yitwa Ndarishize. Irindi? Irindi zina ryawe? Moise. Utuye mubaye Moise? Mubaye? Ubana nande na mama cyangwa ubana nande? Abana na mama we Moise. Imana imumugisha mwinshi. Nitwa Samweli. Yitwa? Samweli. Mbabazi. Tuye Mwiki. Atuye Mwiki. Ndi kumwe na mama. Abana na mama we. Imana iguha umugisha Samweli. Haguruka. Iri hose. Iri hose. Ndaruhutse. Iri hose ndaruhutse. Yasigaranye na mama we. Atuye? Batuye Mwiki. Imana iguha umugisha iri hose. Anaitwa Freddy. Ndayishimiye. Nguwe neza. Atuye Mwiki. Uri kumwe na mama. Abana na mama wiwe.
Imana igumugisha papa, nakupenda sana. Aha. Yitwa Fideli, atuye Mwiki, abana na mama we Fideli. Asante, ubarikiwe. Anaitwa Grace Wase, anaishi Kasarani, anaishi na mama yake, baba yake hayuko. Aha. Nitwa Divine Maneza. Anaitwa Divine Maneza, Tuye Mwiki. anaishi Mwiki. Wangara mama. Ariko ntabwo ndi kumwe nawe ari muri Kongo. Asigaranye na mama we ariko abana na shushu. Yes, barikiwe sana. Amen. Amajina naitwa Beatrice. Majina naitwa Beatrice Munyugwe. Munyugwe. Naishi na mamangu. Abana na mama we Naishi Mwiki. babaye Mwiki. Imana igumugisha Munyugwe. Aha. Amen. Anaitwa Ziraje Enjo. Abamaji abana na mama we, Imana igumugisha. Amen. Amazina yanjye wanyita Bonere niyo nkuru. Yitwa Bonere niyo nkuru pasiteri. Tuye maji mazuri. Atuye Maji, Nasigaranye na mukecuru. yasigaranye na mama wiwe. Imana imumugisha. Huyu ni kiongozi wa watoto. Amen. Banyita Nyandwi Soleil. Soleye atuye Mwiki. Ababyeyi ngira bose biteze Imana kuri babiri. Mama we na papa we bitavye Imana. Ariko mbana n'umuryango. Abana n'umuryango wiwe, abana na nyirarume. Mungu amubariki sana. Yesu ashimwe. Amen. Amazina nitwa Mwamikazi Aline Nazari. Tuye hano Mwiki. Yitwa Mwamikazi Yonazari Aline, atuye Mwiki. Nasigaranye na mama. Abana na mama we, Imana imumugisha mwinshi. Yesu ashimwe. Amen. Amazina nitwa Mfurakazi Aime. Mazina yitwa Mfurakazi Aime, Tuye hano Mwiki. atuye Mwiki. Nasigaranye na mama ariko mbana na sister muri Kongo. Yasigaranye na mama we ariko tubari kumwe hano, abana n'abavandimwe be, sister we. Yesu ashimwe. Amen. Nitwa Munezero Immaculée. Yitwa Munezero Immaculée, Tuye hano Mwiki. atuye Mwiki. Nasigaranye na mama. Yasigaranye na mama we, nibo bari kumwe. Makofi mazuri sana. Yes. Abo nibo bana b'imfuvyi. Mungu awabariki sana. Nawapenda sana. Hanyuma rero tugiye kuganira ijambo ry'Imana ritoya. Hanyuma tuze gusoza mbaganirije. Hanyuma ufite ikibazo aze kumbaza, si ndio? Mtaniuliza? Si mtaniuliza? Mnanijua nyinyi nyote? Muranzi mwese? Freddy, unanijua? Mimi ni nani? Apotre. Sawa. Unanijua sana. Makofi mazuri sana, unanijua. Witonzi, unanijua? Mimi naitwa Poso. Yes. Unanijua, Mungu akubariki sana. Rero ndashaka ko tuganira ijambo ry'Imana. Dusome baeze pasiteri ta Biblia wazanye. Fata Biblia usome. Nda Biblia afite? Ni bande bakeneye za Biblia? Shira amaboko hejuru. Aha. Mubandika bakeneye za Biblia, haguruka. Abakeneye za Biblia mushira amaboko hejuru. Ukeneye Biblia yihe? Igiswahili, Icyongereza, Igifaransa? Icyongereza. Andika huyu wa Kiingereza. Nyamukire. Wewe ukeneye Icyongereza. Oh, Beatrice, mzamukoresha mikoro. Icyongereza. Nawe akeneye Icyongereza. Divine, Icyongereza. Icyongereza. Kiswahili. Bless Kiswahili. Yes. Kiswahili.
Kiswahili. Kiswahili. Sawa. Nkeneye Igifaransa. Igiswahili. Igiswahili. Ikinyarwanda. Kiswahili. ndayifite Izo ngizo bagiye kuzibagura. Sini sawa, mukoma amashyi. Azazibagure bazibahe. Basi acha tusome. Mwavuze mwese murumva Kinyarwanda. Kongo mnasikia? Utasikia Freddy? Yes. Acha pastor tusome. Tusome muri Yesaya ibice 22 umurongo wa mbere. Nasema ninawapenda na Mungu awabariki. Amen. Ndabakunda cyane. Turakoresha mwavuze umuntu azakoresha ururimi yumva mubanguki. Wumva Igiswahili avuga Igiswahili, wumva Icyongereza avuga Icyongereza, wumva Ikinyamurenge Kikongo atumie. Si ndio? Abaje nyuma turabakiriye. Batuvuze ngo tugiye kwivuga. Umuntu azavuga amazina yiwe yombi, namara kwivuga amazina ye yombi, avuge aho avuye, aho atuye, avuge uwo basigaranye, ko ari kumwe na papa cyangwa na mama, cyangwa nta mama nta papa, ari kumwe na anko, cyangwa ari kumwe na shosho, cyangwa ari kumwe n'undi muntu. Azoza bivuga gutyo. Siko? Mwabyumvishije? Sawa. Tugiye gutangira, wowe urerekeza kamera kuri. Yes. Karero dutangize n'uyu. Mazina yanje nitwa Mugisha Espoir. Mugisha Espoir. Kantu yano mwiki. Atuye mwiki. Nasigaranye na mama. Ari kumwe na mama we. Amashyi menshi. Yafashe. Fanya hivi. Yesaya 25 ku murongo wa mbere avuga ngo Uwiteka Nyagasani niwe Mana yanje, nzaja ngo kongeza kwimbaza izina ryawe kuko ukoze ibitangaza wagambiriye kera. Ungira umwana ugira umurava nuko nukuri umudugudu wawuhinduwe ikirundo cy'isakamburiro. Umudugudu ugoswe n'inkike wawugize amatongo. Inyumba zo muri rembo rwa nyamahanga waduhaye ataba umudugudu, ntabwo uzongera kubakwa iteka ryose. Nicyo kizatuma ubwoko bukomeye bukubaha umudugudu w'amahanga agira uwanga umwaga ukagutinya. Wewe soma mwenye wananiwe Kiswahili Kinyarwanda.
sawa ikasome neza. Aha. Bibiliya ntagatifu Ufite Bibiliya? Nagwezi iyo ngiyo y'ikinyarwanda cyangwa niyo umenyereye? Sawa soma. Yesaya Eh, 25 yego. umurongo wa mbere Ah. aravuga ngo Uwiteka Nyagasani Ah. ni wowe Mana yanjye nzaja nkongeza kwimbaza izina Uwiteka Nyagasani ni wowe Mana yanje nzaja nkogeza, yego, kwimbaza izina ryawe mpimbaza izina ryawe kuko ukoze ibitangaza kuko ukoze igitangaza. wagambiriye kera Aha. ugira umurava Mm. n'ukuri Eh. n'ukuri umudugudu wawuhinduye ikirundo cy'isakamburiro Aha. umudugudu ugoswe n'inkike wawugize amatongo Aha. inyumba zo mu rurembo rw'abanyamahanga watumye hataba umudugudu ntabwo uzongera kubakwa iteka ryose Aha. nico kizatuma ubwoko bukomeye bukubaha Aha. umudugudu w'amahanga agira umwaga ukagutinya Aha. kuko abakene n'abatindi bagira ibyago wababereye igihome Yego, abakene n'abatindi bagira ibyago wababereye igihome. Aha. Ukababera ubwugamo bw'ishuheri n'igicucu cy'icyokere Aha. iyo abanyamwaga biroha nk'uko amashahi yiroha ku nzu Nuko abanyamwaga biroha nk'amashahi uburyo yiroha mu nyanja. nk'uko ubushuhe bwo mu gihugu cumye bukurwaho n'igicucu cy'igicu Aha. niko uzatwama induru z'abanyamahanga Niko uzatwama induru z'abanyamahanga, yego, ugacogoza ibyivugo by'abanyamwaga yego, ugacogoza ibyivugo by'abanyamwaga. Aha. kandi ni ukuri uyu musozi Uwiteka Nyiringabo azaharemera amahanga yose Kandi ni ukuri uyu musozi Uwiteka azaharemera iki? ibirori Ibirori. Muri mwebwe Uwiteka azaharemera ibirori. Aha. ayabagire ibi byibushe Ababagira ibi byibushe. bagire ibi byibushe Yese, muzobagirwa ibi byibushe. Aha. ayatereke vino y'umurera Abaterekere ivino y'umurera. Aha. byibushe byuzuye imisokoro na vino y'umurera imininye neza Na vino y'umurera imiminye neza mutabarikiwa. Aha. ni ukuri uyu musozi niho azamariraho rwose igitwikirizo cy'ubwirabure gitwikiriye mu maso h'abantu bose Ni ukuri kuri uyu musozi, uwo musozi mubaho ubupfubyi niwo Uwiteka azakuriraho igitwikirizo kwirabura igisuzuguriro. Yesu azagikuraho kuri uyu musozi. kandi n'igitwikirizo gitwikiriye amahanga yose Aha. kandi urupfu azarumira mu nguri kugeza iteka ryose Na ba nyoko azarumira bunguri iteka ryose. Uwiteka Imana izahanagura amarira ku maso yose Uwiteka Imana izahanagura amarira ku maso yose. n'igitutsi batuka ubwoko bwayo azagikura ku isi hose N'igitutsi babatuka mwebwe ubwoko bw'Imana Yesu azagikuraho ku isi yose. Uwiteka niwe ubivuze Uwiteka niwe ubivuze. Amen. Nimukoma amashyi nimwakira ijambo ry'Imana. Yes, ukingara unasoma. Subira urebe. Zaburi ya 68 umurongo wa 6. Zaburi 68 na aya ya 6.
Zaburi 68 umurongo wa gatandatu. Umurongo wa gatandatu. Zaburi 68 umurongo wa gatandatu haravuga ngo Imana iri mu buturo, Imana iri mu buturo bwayo bwera. Imana iri mu buturo bwayo bwera. Ni se w'impfubyi, ni se w'imfuzi, ni umucamanza urengera abapfakazi. ni umucamanza urengera abapfakazi. Imana ibesha mu mazu abatagira shinge na rugero. Imana ibesha mu mazu abatagira shinge na rugero. Ibohora imbohe ikaziha kugubwa neza. Ibohora imbohe ikaziha kugubwa neza. Ariko abagome bakaba mu gihugu gikakaye. Abagome bakaba mu gihugu gikakaye. Mana ubwo wajaga imbere y'ubwoko bwawe, ubwo wagenda hinze igishitsi, ijuru riyengera imbere y'Imana, Sinayi iriya ihindira igishitsi imbere y'Imana. Amen. Niyo Mana y'Abisiraheli. No, amen. Amashimeshi. Mwakira ijambo ry'Imana. Mwakira ijambo ry'Imana witonze. Witonze. Yes. Amen. Twasomye ya mbere. Saya kangahe? 25. Umurongo wa kangahe? Wa mbere gukomeza. Twase dusoma handi Zaburi kangahe? 68 no kuri gatandatu. Naho niho twasomye. Shaka kubabwira amagambo gatatu ari aho hantu. Hanyuma imbe ndarangije. Ufite ibibazo abaze tuze guheza pasiteri. Pasiteri uriya nawe ni imfura. Nahaguruke. Pasiteri ni imfubyi mureka atubwire amazina yiwe, atubwire n'ababyeyi biwe, uwo afite uwo bari kumwe. Musikiye kama nyinyi. Nitwa Nkomezi Patrick. Yitwa Nkomezi Patrick. Mbana na mama. Abana na mama we. Rero ndumuhamya yuko Imana izirera imfubyi. Yes. Numuhamya ko Imana izirera imfubyi. Akobi mazuri sana. Akobi mazuri sana. Akobi mazuri sana. Akobi mazuri sana. Pastor ni kimwe namwe. Na pasiteri nawe muramuzuri. Abibwire nawe. Microphone. Nitwa Nzibonera Eric. Yitwa Nzibonera Eric. Ni imfubyi nawe papa we yarapfuye abana na mama. Nawe ni umuhamya yuko Imana izirera imfubyi. Makofi mazuri sana. Makofi mazuri sana, makofi mazuri sana. Amen. 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 Mubonye bagenzi banyu? Mubonye bagenzi banyu sore? Murababonye? Mubonye ko bameze neza? Ni bande bazaba abapasiteri muno? Ni bande bazaba abapasiteri? Yes. Mwakomera amashyi. Makofi mazuri sana. Muzohagera kubera ko bariya nabo babaye abapasiteri. Kandi ari imfubyi. Amakuru araha nshaka kubabwira mbigisha. Icyambere. Imana. Mnajua Mungu? Mnamjua Mungu? Imana niyo Mungu. Mu Cyongereza niki? God. Imana niyo mukiza w'abarengana. Imana ni izirenganura. Imana ni izirengera. Imana ni izifasha umuntu. Imana ni izibana n'abanyentegeke. Imana ni izizamura abanyentegeke. Iyo umwana w'imfubyi, iyo umwana udafite papa cyangwa udafite mama,
iyo abashe kumenya imana, imana izimurenganura. Niyo hahandi twasomye muri Yesaya igice cya 25 umurongo wa mbere. Umwana w'imfubyi wese agomba kumenya iryo jambo. Weka kwa kichwa, weka kwa moyo. Si ndio? Wewe mukuru wigishe barumuna bawe, ubabwire ngo imana iziturenganura. Nimushika mubwire mama wanyu, umubwire ngo imana niziturenganura. Icyo dukenye cyose, icyo dukeneye cyose, nta wundi uzokiduha ni imana. Namara umubwire kubera iki ari imana. Si abantu, si ibintu, si igihugu, si Amerika, si Kenya, si Uburayi, si amadiplome. Umuntu ubafasha akabarenganura wa mbere ni imana. Vuga ngo ni imana. Imana. Urenganura ninde? Imana. Urenganura umuntu, kurenganurwa murakumva? Ni ukurenganwa. Kurenganwa murakumva? Mwarenganijwe iki? Yes. Mwumvise kurengana uko ariko ngaho gusubiremo. wafashe nk'amafaranga yawe umuntu akayakwaka abakurenganyije kubera ko ari ibyawe. Kubera ko ari ibyawe. None ubu nyine mwarenganijwe iki? Ubu niki murenganijweho cyo tuma babarenganura? Yes. 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 Amen. 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 Mufite ubarenganura, mufite papa, mufite mama, uwo bita nde? Yes. Uwo bita nde? Imana cyangwa Yesu. Amen. 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 Umuntu urazoza kurenganya uzumubwira ngo sawa mfite Yesu. Nimugira icyo mumuvuze wamubwira mama ngo dufite Imana. Mama, dufite Imana. Imana ni izirenganura abarenganya. Imana ni mutetezi. Mutetezi muri watumva? Mutetezi niki? Umuvugizi. Imana ni umuvugizi wanyu. Mwebwe ndimukaza muvuga muzamubwira Imana ibavugire. Imana ni umuvugizi wacu. Imana nurenganura abarenganye. Imana niyivugira abakenewe kuvugirwa. Imana niyo ibavugira. Icya kabiri. Amen. Amen. Icya kabiri gituma twiga tumenya Imana, dusobanukirwa n'Imana nk'imfuzi, kugira ngo tumenye Imana ni ukugira ngo Imana data iturenganure ibane natwe. Icya kabiri, Imana niyo so niyo mama wanyu. Timwasomye? Mwasomye muri Zaburi. Zaburi kangahe? 68 ku murongo wa 6. Havuze gute? Imana ni se w'imfuzi. Yes. Imana ni se w'imfuzi. Mufite papa, mufite so. Iso ni Imana, iso ni Yesu Kristo. Amen. 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 Mukakira Yesu Kristo ni ubeshaho abantu bose, ni ubeshejeho namwe, ni ubatunze, ni ubavugira, ni ubarenganura, niwe ubana namwe. Ico muzobura muzamukibwira nde? Imana. Muzamukibwira nde? Imana. Yes. Kubera ko ari iki? Ari se w'imfubyi. Were none ugenda ubwire mama wawe umubwire ngo dufite papa, dufite mama, dufite uturenganura, dufite uwo tubwira, dufite uwo dusaba, dufite uwo duhamagara ni Imana. Akubwire ngo iri, mubwire ngo muri Zaburi. Si ndio? Nababwira ngo iriye, uzokubwira ngo iyo Mana so ariye, umubwire ngo ari muri Zaburi no muri Yesaya. Si ndio? Uzomubwira ngo Yesaya he? 23
gatanu ku murongo wa mbere. muri zaburi uzomubwira hehe? 68 no kuri gatandatu. Yego. Aho ngaho hariho uzobarenganura ubuzima bwawe. Biriya yavuze ngo azatugaburira ibibyibushe. Mukeneye kurya ibibyibushe, nimusenge Imana, nimuhamagare Imana. Mukeneye kugwaho igisuzuguriro, Yego. nimusenge Imana. Mubwire ngo twabonye udukuraho igisuzuguriro, udukuraho umwenda mubi, twabonye uduheza ibibyibushe, uduheza ibiryo byiza, utwambika umwenda mwiza. Ninde? Imana. Ninde? Imana. Ari hehe? Muri Yesaya. Muri Yesaya. Yes. Ari hehe? Muri Muri Yesaya. Yesaya. Kangahe? 25 umurongo wa mbere. Yego. Iyo niyo Mana itunga imfubyi. Iyo niyo Mana itunga abapfakazi. Ni nani wa nani? Wa wapi? Ni bande? Ababyeyi banyu umwuka ni bande? Yes. Ni mimi ni mzazi wenu wa kiroho. Si ndio? Ego. Pastor ni mzazi wenu wa kiroho. Na wengine basi waheshimu. Si ndio? Mheshimu na mama zenu. Mheshimu mtu mkubwa yeyote, mheshimu. Mdogo mheshimu. Si ndio? Mwubahe uwitonze, uwitonza kuba. Si ndio? Ego. Yego. Mheshimia? Yane. Mheshimia? Yane. Yes, mheshimiane. Kitu cha mwisho amesema kwiga. Kusoma. Ni bande wakunda masomo? Ibyo bazabiga. Ibyo mwiga byose, ibyo mushize mu mutima, sige cyane. Omba Mungu, mwambie Mungu, nipe kuwa mjuzi, nipe kuwa mwenye hekima, nipe kuwa mwenye kujua. Nipe busara, pesa ubwenge, bubumenyi, pakumenya, mwige. Si ndio? Siko muge. Soma. Msikatae masomo, wasichana msikatae masomo. Si ndio? Abakobwa mwe baza bakunda kwanga masomo. Sore kera karaja kutubwira ngo ntazusubira ku ishuri. Sore. Ndamubona kera karatangira kugira amahimba ngo ntazusubira ku ishuri. Sore. Soma. Si ndio? Soma. Kandi bo bafunguye ejo bundi azaje ku ishuri. Si mmefungua? Wameondoa tena? Magoera pa. Wameondoa? Wazazi ndio wamekataa? Wazazi ndio wamekataa? Wanalalamika sana. Wanalalamika sana ati uniform zimekuwa ndogo. Januari ndio watafungua. Okay, basi jifunze yale mlio nayo, soma, ujizoeze kwa kusoma. Kama unasoma yale uliyosoma mbele, shika kitabu soma, shika vitabu soma, jizoeze kusoma kila wakati. Jizoeze na kuandika. Usikose kalamu na karatasi na kusoma machoni mwako. Hapo utakuwa mtaalamu. Uzo umunyabwenge, uzobasha kugera kubikomeye. Ufashe umuryango uzamure, ufashe itorero urizamure. Amen. Kiwa msomi unasaidia familia yako, unasaidia hata na wengine dunia, unasaidia na kanisa. Hizo yavuze niko kuri Imana imumugisha. Makofi mazuri sana. Okay. Nani mwenye ako na neno anaweza niuliza? Karibu. Niulize. Kama uko na swali, umuntu ufite icyo yobaza, icyo yovuga, icyo yosaba, icyo ukenye, sema na uniambie. Urasoma mu byakozwe n'indumwa? Kangahe sore? Aho twasomye ejo bundi?
Soren nimba ari uko adafite bibiliya mushakire bibiliya vuba. Soren ari mu guta ijambo ry'Imana. Namubwiye ejo bundi ni Marko 16:15 soma mpaka 16. Mutamenye ijambo ry'Imana ndi muzokizwa. Umuntu wakijijwe uyu wenda mwemereye ahubwo bazaje kumubatiza vuba kubera azi ijambo ry'Imana. Azi ijambo ry'Imana. Tazi ijambo ry'Imana ndakwiye no kubatizwa sababu aamini. Mariko 16 igice cya 16 ku murongo wa 15 aravuga ngo arababwira ati muje mu bihugu byose mwigishe abaremwe bose ubutumwa bwiza. Uwizera akabatizwa uwizera abatizwe azakizwa ariko utizera azacirwaho iteka. Amen. Yes. Nukuvuga ngo aho ari umyaka usomye ngaho tamyaka yaba n'umuntu gusa wizeye umwami Yesu wamenye Imana wakunze Imana akiamini na abatizwe nuko nico gisubizo. Naje narishaka gutaha naje nziga umubatizo mbatiza. Naje narishaka gutaha niba bishobotse nziga uzobatizwa uziga umubatizo. Wewe unaamini tutakubatiza. Nashukuru. Takubatiza kabisa. Mimi nitakubatiza. Paseri akwandike akwigishe hanyuma nzokubatiza. Yes. Narishaka ko Abaroma 3:23 bazavuga ngo kuko bose bakoze ibyaha ntibashikira ubwami bwo mu ijuru. Abakoze ibyaha nitwe tutarabatizwa cyangwa twese n'ababatizwa. Abakoze ibyaha ni babandi bo muri Adamu wa mbere. Wale waliozaliwa mara moja tu wote bakoze ibyaha ntibashikira. Abantu bose bakiri muri Adamu wa mbere bose bari mu byaha. Nukuvuga ngo umuntu yataravza kubwa kabiri abari mu byaha tu. Nukuvuga ngo kuva mu byaha nigiye wavutse ubwa kabiri nigiye wizeye umwami Yesu nigiye watuye wamara ukizera ukabatizwa ubu uvuye mu byaha ubu bashije kuba umukristo. Yes. Ubugiye muri Adamu wa kabiri. Adamu wa mbere bose n'abanyabyaha. None iyo utegetswe kubatizwa tiwizeye kandi n'ijambo ry'Imana ntajya wize ukabatizwa gusa nk'umufana urugero azakubaka ntabaririmbyi barimo ugahita ubabwira ngo mwese murabatizwa ko muri Holy Nation muje muri Azabu. Ese aho ngaho babatijwe bagahita baja muri korali nkuru baba babatijwe cyangwa baracabagwa muri bajya gusa bakiri muri Adamu wa mbere? Baba bagwa muri bajya Adamu wa mbere. Ndabwo kuja mu korali bisaba ngo batizwe. Kubatizwa nukwemera umwami Yesu nugukizwa no kwizera ukamenya ijambo ry'Imana ukarekana n'ibyaha ugakorera Imana. Ababikoze gutyo bazogaruke nzobabatiza mu mwuka. Zobigisha babanze bizera. Abameze gutyo baracyari muri Adamu wa mbere n'abapagani. Habe niyo yobangana gute. Sawa nawe babandike nzobigisha. Andika hao wawili. Murambabarira. Nshaka kubaza umunsi umwe twari mu ishuri tudiskita ku bintu byo kubatiza cyane. Noneho abanyeshuri tukababwira ngo kubatizwa nje kuko narabyumvishije. Yani kugira ngo umukristo nyawe no kubatizwa ukakira Yesu nk'umukiza ukaja mu mazi nyine menshi. None barambwira ngo uyu muntu ngo yani yamenye Imana bakabatizwa n'umwuka. Turi kuvuga ngo se yaje mu ijuru umuntu utarabatizwa ntagira ati umuntu utarabatizwa ntagashobora kwinjira mu bwami bw'Imana. Ariko bo bakambwira ngo umuntu yabatijwe n'umwuka
yani akamenya ijambo atarinjira mu mazi ngo yakwinjira mu bwami bw'Imana. Ese nibyo? kubatizwa uwamenye ijambo ry'Imana yoja no mu mazi. Amazi si yagoye ngo kubera ko ari amazi n'ubundi azayihwagira. Ari umuntu ubayeho atazayoga? None ni gutatinya amazi kandi yamenye ijambo. Kubatizwa Yesu Kristo, Bibiliya iravuga ngo twigane Imana nk'abana bakundwa. Mwigana Imana nk'abana bakundwa. Kwigana Imana ni gute? Ni kwigana Yesu Kristo. Yesu Kristo amebatizwa. Timubizi ko Yesu Kristo yabatijwe mu mazi menshi? Yesu Kristo yari afite umubiri ariko aje kubatizwa. Atubwira ngo mundebereho. Tuza turebera kuri Kristo Yesu. Nguvuga ngo kwihana no kureka ibyaha no kwakira Yesu Kristo. Uko no kwihana. Noneho tukabigaragarisha gupfana gusangira na Kristo urufugwe. Iyo tubatizwa no gusangira na Kristo urufugwe, twava mu mazi tugasangira nawe kuzuka, tugahinduka ibyaremwe bisha. Rero kubatizwa ni kitu cha maana sana, lakini si kintu gisaba ngo umuntu ababwire undi ababwire ngo nimuze mubatizwa. Oya, kubatizwa bigomba kukuvamo kubera kumenya Imana. Kuyu nguyu bikamuvamo agakenera kabaza, agasoma ijambo ry'Imana, yamara agakenera Yesu Kristo. Nakenera Kristo akamwakira, tuzoja kubimenyekanisha hariya ku ruzi, ariko aba yakiriye Kristo. None se utarinjira mu mazi menshi ntabwo ashobora kuba mu bwami bw'Imana? Iyo yabimenye yamara akabisuzugura. Niho nababwiye kupuzia neno la Mungu, kurigabanya, kuryanga uwaryanza azabihanirwa, ariko uwaryemeye akaryubaha akarikurikiza azanira mu bwami bwo mu ijuru. Utazaryemera ngo aryubahe arikurikize tazinjira mu bwami. Kwa sababu haujui, unaweza, Mungu anajua mioyo. Ariko iyuzi Imana ibona umutima wawe ubiza ariko ukabyirengagiza, uzosha hata ukowe mtoto. Ikindi nari nshaka kubaza, waravuze ngo umuntu wese n'umwana w'uruhinja avukana icyaha cya Adamu wa mbere. None iyo umwana w'uruhinja apfuye mbese atazi icyaha icyo ari cyo, yinjira mu ijuru? Ikindi cya kabiri, wavuze ngo iyo mama wawe ari umupfakazi atizera Imana, mubaho mu buzima bubi. Ese ko batubwira ko buri muntu azahembwa bikurikiranye n'imirimo yiwe yakoze, niba mama atari umukristo ariko nje nkaba nkiranutse, Imana ishobora kunziza icyaha cya mama? Oya. Okay, asante. Reka nsubize biriya mbone kuvuga. Umwana mutoya iyo avutse ari mutoya agapfa ari muto, uwo azaja mu bwami kubera ko ntacazi. Keretse gusa Kristo yaramwanza akiri mu nda, uwo arashobora kubaho. Imana yabwiye Yakobo avukana nande? Esau. Imana yabivuze gute Yakobo na Esau? Nani mwenye alisoma hiyo historia? Nakunze Yakobo nanga hawakuwa wametenda chochote. Alimkataa akiwa kwa tumbo lake. Sasa nukuvuga ngo umwana muto, munasoma historia ya Musa yarerewe he? Yarezwe kwa Farao, ari umwana wande? Umukobwa wa Farao. Yes, akiri muto yari umwana w'umukobwa. Amaze gukura ayanga kuba umwana w'umukobwa. Yes, natwe iyo tumaze gukura nibwo twanga kwitwa umwana wa Adamu wa mbere, tukaba muri Adamu wa kabiri. Ariko iyo tukiri batoya tuzaturegwa na Adamu wa mbere. Icyo cyandi tukizokizira kubera ko taco yarazi. Mose yarezwe nande? N'umukobwa wa Farao, kubera ko yari akiri muto yakagira ngo none ni wenyine. Ariko amaze gukura arahava abasha kuba umweburayo. Nawe rero
umwana mutoya nta kibazo, ariko iyo amaze gukura ategerezwa kuva muri Adamu wa mbere akaja muri Adamu wa kabiri. Yes, ni wowe wamurema. Iyo ni najibu. Ikindi wari wabajije niki? Umupfakazi yabaye umupagani taza yitwa umugore w'Imana, taza Imana ntizimuhagararira, azahagararirwa n'abajya bapagani. Hanyuma rero akazana ubuzima bubi. Iyo wowe umwana we ubitahuye ukaba umukristo, wowe usugira umugisha ukazana Imana muri rwa rugo, iwe agahunga n'ubupagani bwiwe, ukabumara ukamara wowe mukabaho neza. Ni ukuvuga ngo Imana ikuziza icyaha cya mama wawe iyo ukiri mutoya. Yes, aho ngaho urabyumvishije. Shaka kubaza, ese iyo mama wawe wenda tuvuge n'umupagani, mwebwe abana musenga Imana, mushobora kuba mu buzima bwiza cyane mama wanyu muri kumwe cyane, mukanamurisha mukamubeshaho ubuzima bwanyu bwebwe kuba abakristo, kubera ko muri abakristo mwubaha Imana. Imana izizi ikabana namwe mukaza muweza lift. Yes, ikindi nari nshaka kubazaho gito, uratubabarira kubera niho twabona umwanya wo kubaza. Kuvuze ngo Esawu ngo Imana ngo yamwanze akiri mu nda, kandi batubwira ko Imana ikunda buri muntu wese, kandi ndakeka ko igihe yari ari mu nda nta cyaha yari yakora. Ni gute yamwanze igakunda? Ana maswali hawa. Ni ukuvuga ngo ni Imana ni suvere ni iki ndabivuga gute? Iri hejuru ya byose, ikora icyo ishaka mu ijuru no mu isi. Mungu hutenda yaliyo mapenzi yake. Mungu ni mwenye upendo kwa watu wote, lakini hutenda yale anayoyataka kwa walio wake dunia na mbinguni. Imana ni suveri hejuru ya byose. Imana ni gihangange. Imana ntizigirwa inama. Imana ntizikomwa mu ngokora. Imana izikora icyo ishaka. Yaravuze ngo Sawuli ndamwanga, fini termine, nuko byabaye. Imana iravuga ngo Yesu aravuga ngo duhuriza ku isahani, uwo niwo ndiye atanisaliti, kandi uwo nguwo azapfa, aza atangamia, arahangamia ari kumwe n'abandi. Nani uwo? Yuda. Yes, Yuda Iskariyoti. Yarapfuye abana n'abandi, kandi yagiye mu muriro amengamia. Haravuga ngo niwe utamusaliti, niwe uri utange Yesu umugambanira. Ni hivyo uruja kukwicara bazarugira bote, bazaca umugani ngo uruja kukwicara ugupfukiki ukuziba amatwi. Ni ukuvuga ngo harabe Imana iziziba amatwi. Imana yabwiye Farawo ishaka kumwica, ibwira Mose ngo ndamwinangiza umutima kugira ngo umukoresheho ibitangaza byinshi, umukoresheho ibyago byinshi, abaho ibyago 10. Ibyago 10 byose bija kuri Farawo, kubera Mungu gukomeza moyo wake kugira ngo igume mugirire nabi. Hiyo ni Mungu. Si ndio? Yes, ni mwegera Imana, muza muyegera, mugize gute? Muhinda umushitsi. Imana irakomeye. Igituma tuzatureshwa nayo. Imana nizi turesha. Nubona kurumva Imana, tukagire ngo nibitekerezo byawe no gushaka kwawe, no gushaka kw'Imana. Imana itabishatse ti woro uyegera. Uko murumva abana ko babaza ibintu biremereye, bazi ijambo ry'Imana. Mnajua neno la Mungu. Nyinyi mnajua mengi. Imana niziresha umuntu. Nubona umuntu ukaraza mu ikanisa, tukagira ngo n'imbaraga ziwe. Umuntu yazanwe n'Imana, Imana yamuresha. Kuresha ni gute? Kwa Kiswahili ni kusema? Ngira ngo murabyumva kuresha? Kugukuya. Yes. Kugukurura. Imana nizikurura, niziresha. Mungu akubariki sana. Iyo wegereye Imana ntukagire ngo ni wowe wabishatse, ngo kiranuke niyo yabishatse. Ubarikiwe sana. Nilikuwa nauliza,
Kwa nini wanasemanga ngo mana ya Yakobo na Isaka kandi Bibiliya iravuga ngo Imana ntabwo yakunze Isaka akiri mu nda? Oya, ni uwo ni Isau, si Isaka. Habaho Isau na Isaka. Imana ya Abrahamu, igituma bavuga ngo ni Imana ya Abrahamu. Abrahamu niwe wizeye Imana wa mbere, noneho ahinduka sokuruza w'abizera. Ni sekuru wacu, ni sokuruza wacu kubwo kwizera. Hanyuma rero ariko ku Mana twese turi abana. Imana ntigira mwuzukuru, igira abana. Mungu haina mjukuu, Mungu ana watoto. Hanyuma rero Abrahamu niwe wabyaye nde? Isaka. Unasikia nyamukire? Sikia. Isaka ni mtoto wa nani? Wa Abrahamu. Isaka na wabyara nde? Isau na Yakobo. Yes. Isau na Yakobo ni watoto wa Isaka. Isaka baba yake ni Abraham. Yes. Ni hivyo. None rero tukavuga ngo Imana ya Abrahamu, Imana ya Isaka, Imana ya Yakobo. Hapana ya Isau. Mnasikia tukisema Mungu wa Isau? Tawi Imana ivuga kwa Imana ya Isau. Sababu hakumpenda, akapenda Abraham, Isaka, Yakobo. Yes. Niyo maana ya masezerano, ni Mungu wa ahadi. Amasezerano na ya Abrahamu na ya Isaka na ya Yakobo. Niyo natwe tuzadufatiraho kubwa Kristo Yesu. Aha. Imana yari ikunda kubabarira Dawidi cyane kandi yaracumuraga cyane. No kubera ko Dawidi nawe yasabaga imbabazi, yacaga bugufi. Agasaba imbabazi. Yarazi gusaba imbabazi cyane. Namubwiraga ngo urakosha kama yake imbabazi. Imana ikamukunda. Aha. Aha. Ninde? Oh, patie. Meze mikro. Aha. Kwani mtu akibatizwa tena afanye dhambi, anakuanga wa shetani ama Biblia inasema muri Yohana wa mbere n'uwa kabiri. Iravuga ngo umuntu nakora icyaha tazabakira uw'Imana. Uwabyawe n'Imana ntakora iki? Uwabyawe n'Imana atendi zambi. Mtu akibatizwa, mtu akiamini hatendi zambi, lakini kuna makosa. Habibyaha n'ibicumuro. Iyo umuntu yamenye Imana arashobora gucumura, lakini kubera ko acumuye igicumuro ahita yaka imbabazi. Kakura yaravuze kwa Daudi alikuwa na Mungu lakini anatenda makosa. Hiyo makosa basi Mungu akimwendea anamwambia wewe umefanya makosa, umezizi, umezini, umefanya makosa. Anatubu hapo hapo, anasema Mungu nisamehe. Hiyo ni makosa, si zambi. Zambi ni kumkataa Mungu. Zambi ni tegeko j'icyaha n'urupfu. Viko katika kitabu cha Warumi sura 8. Niyo zambi. Zambi ni tegeko j'icyaha n'urupfu. Ariko makosa ni gicumuro. Niyo umuntu anakosea, lakini ukikosea mwenzako unamwambia I'm sorry, nisamehe. Hiyo basi mtu huo ni wa Mungu. Si wa shetani, ni wa Mungu. Sababu huo ataenda mbinguni, sababu anajua kukosoa, akunda gukosorwa. Umuntu wanga gukosorwa, wanga kugaruka, bakamubwira ngo iki ni kibi wakoze reka, akanga kucihana, wa undi aracyari wa shitani. Urya ntaragakizwa, ntarakabya kubwa kabiri. Yes. Aha. Umemaliza? Ulikuwa na swali ninaona, sema tumalizie kwako. Muzadushakira undi munsi noneho mvuge cyane. Sawa. Ngo mashakira undi munsi muwaite. Andika hiyo. Basi acha tuombe mahitaji hayo na wataombea soda, wataenda sisi tupande hapa kidogo na tutaendelea. Acha tuwaombee. Naomba mapastors wakuje tuombee wale walikuwa na mahitaji. Waje wazanye mahitaji mkuje hapa.
Baja batanza mahitaji. Wewe wasengere sekuru kuja hapa. Sengere mamdogo, kuja hapa. Sengera ishuri. Yes. Na huyu tumuombee anagonjwa. Dusengere umwana wahiye ishuri imfuvyi kugira ngo bamenye Imana. Yes. No gukundwa kumuryango, imiryango ikunde imfuvyi. Basi mapastors watakuja hapa ili tupate kuwaombea, tuombee mahitaji haya na tuombee mayatima hawa. Mungu aendelee kuwawezesha, nawe baba wao kabisa, na apate kuwatetea mahali popote. Tuombe. Mungu Baba, katika jina la Mana Yesu mwizina rya Yesu Mwana wa Mungu Kristo, muweza yote, ni asante Yesu Kristo, kuri bano bana Mwokozi wetu, ni asante, ni turabasengeye asante Bwana wa majeshi, ni asante Mungu muweza yote, ni asante siku ya leo, siku ya furaha na ajabu. Turabasabiye Imana kugira ngo siku bagirwe ya furaha neza kabisa. mwizina Tunafurahi rya Yesu Kristo, tunafurahi Mwokozi wetu, tubahe mwami ni asante abafite Bwana wa abagwayi Bwana. bakire, Tunaombea magonjwa yaondoke katika jina la Yesu Kristo. abifuza mwami Yesu apate kupona Bwana gukiza katika jina la Yesu Kristo. abafite intege nke muri bo basima mwami Yesu bahe kubana n'ababyeyi neza, bahe kubana n'imiryango neza mwizina rya Yesu Kristo mwana w'Imana. Ubarinde mwizina rya Yesu Kristo mwana wa Mungu, ubasubize mwitege mwizina rya Yesu Kristo, kubera kuko ari Imana itanga ihumure. Ni wowe Mana mwizina rya Yesu. Oh haleluya Yesu, wa mama yake mdogo, ili urakoze Yesu kubagirira neza. Bwana wa mabwana, Urakoze Yesu, umutembelee usenge uriya mwana wari wahiye mwizina rya Yesu Kristo, umugirire neza umukiza mwizina rya Yesu Kristo mwana w'Imana. Usenge sekuru, sekuru urwaye umukize mwizina rya Yesu Kristo, umugirire neza mufashe mwizina rya Yesu Kristo. Yesu Kristo, usenge ishuri ngo rifunguke mwizina rya Yesu Kristo, abana basubire mw'ishure basome bige. Yesu Kristo bagire neza, wanataka urakoze kusoma, Yesu, wanataka kuendelea na masomo. urakoze Kwa hiyo Yesu, Bwana wa majeshi, bagirire nyamukire neza tunamwombea Yesu, Baba wa mabwana, ubahe umpe hekima ubwenge, nyingi, umpe ubahe kujua na guhishurirwa bikomeye, umpe Bwana wa ubahe majeshi, mwami Yesu afunuliwe zaidi, uburyo bwo aingie kwiga Baba, asome masomo mengi mwizina rya katika Yesu jina la Kristo. Yesu Kristo mwana wa Mwana Mungu. w'Imana Baba, ni urabishoboye, asante Baba, turasengeye abana ngo babane neza n'imiryango, ubahe gukundwa mwizina rya Yesu Kristo mwana w'Imana. uwe baba yao katika imiryango hali, yabo katika mahitaji ubahe yote. kubana neza Yesu watembelee, mwizina rya Yesu watembelee Kristo. mema. Baba, wafariji Urakoze wafuate Yesu, kumjua Mungu, wamwamini Mungu katika Urakoze jina la Yesu Kristo. Baba, wawe na upendo, wapendeke mbele za watu, wape favor, wape kibali mbele ya watu wengine, wapate kuwapenda mandugu zao. Bwana wa majeshi, wapate kuwapenda, wapate upendo kutoka kwa watu wengine. Baba, wabariki, Baba, watendee mema. Tunawatakia kila laheri na hodari katika siku zao zote Baba. Kwa mlima huu Bwana, umesema ya kwamba utawafahamisha, utawapatia Baba, utawabariki Baba wa mabwana, utawapa mengi mema Yesu. Kwa hiyo kwa mlima huu acha wabarikiwe, kwa mlima huu wavae manguo mema, wavae Baba wa majeshi, ugeuze historia, upate kuwatembelea kiasimi Baba. Tunawabarikisha mikononi mwako, uwakumbuke na utembee nao, uendelee kuwa pamoja nao, tanda hema juu yao, wasikumwe na pepo, bali waendelee kubarikiwa, waimarishe kwa kila jambo. Hao wao watu wakubwa katika dunia hii, ni katika jina la Yesu tunaomba na kuamini, amen. Bwana Mungu awabariki sana, awatendee mema. Ni asanteni, Mungu awabariki na abariki kinywaji hicho, mpate kukipokea kwa furaha
na amani. Ninawapenda sana. Mungu awabariki.